Ada for your mamu nyina akwa basron konkora e de ba Awaresem dwumadie so bosome we die eye wodo bosome so on say actually now into this month a very special month for awarefo say betimi asua nyoma bebre ya amomo kwa aware omo be kwa aware foforo no ena mpo ya ware na e bia nyoma bi entimi enhu decision e be make ni ade no ye yusu eye odobosome e de ankyekere papa e de amaya hwefo na obeka ya ye the youth no omaba abekire wo mu so mo bobre kwa mo fa so ware ye ne de keka ho na ye de empanimfo so mo experience ene ye ne wo no mo edi dwumadie yi ene nti se wo hwe yen bebi bia wo hwe yen fi biara no tena wakonwa mu na gyeje wo mu che de damu na etwen nia eba because bosumi we di ampa ye bidwa ende ode onu me twa me ho ketuwa bi na maba meda me mpanimfo edi akiro na fe ye de ne nkomo no so edi ahyehyɛ so ye besi arafo ane enne me hia me mpanimfo mienu a me dɔ wo mu eye ekunu ene wo hyere ye papa eye wo sofo pumps of penny a woda eye Mamprobi district na no edema the Apostolic Church Ghana ye papa Richard Sofo Richard Nyamaa Boadi owo ha me hu papa ya na mani age esan se nyoma ade kire bebrebe eni suhunu bebrebe na ne papa yi esan ya obetimi enya bidi afiri mu so wani da fom ko a obesua nyoma bebrebe timi hu na mani age papa me mo akwa ba de ba Awaresem specialist so ya odo papa ho ye die Adom ne homobo na so so e Awurade Adom papa me so me ho ye pa nwa afu me da se o space ne de da wanim kama anka me se me nka wo de aka space de me so me kan de ne wona ya kan wase say we dey friends allo table time o wa ye fe dodo ane na me da papa di ne nyo no nko ade bae woni ne ho kafo papa bi ane oba ne onyamfo ene ono so abekiensa ye Mrs. Nyamaa Boadi Nyamaa me so wo ha mama me mama so akwa ba Kena ma ho afu you look so very serene. Thank you. Very gentle, very calm. Nyame daddy sure me can you send your here debo na me hwe wo enwanwa debi enu kra na me kan no problem about that ti wo hwe no sa na fine pa wa ho ahwefo we ne akire se odo wo hoi odo enyini moti wana mo ko ni na enyini nti mo be yi ankokra na odo na kese achentama mo sha aware na se no bi na ye pediama ye Awaresem ahwefo eni nti mama papa na mama akwa be ene mo me nya cheers ye nya cheers na ye fa mi adwumadie na no ayo cheers cheers yakopo nshira mo monyere mo adefo we de ye hwe papa ne mama aware baby efiri ye baby ekọ baby ekodu ne baby ekọ eni nyoma me no mienu a ye hwe Awaresem especially the betimi asua e de efiri mu eno ntini ne edi kan maybe sir because ya na man komodie no ekotote say papa ana mama mo bia betimi ayi ano why ena kwan ben so ena mo fashia ye kama bisa emre amodidie but me pese me hwe kwan a mo fa so hia Yo mama that's na me shira unzo say na me share telephone so ne ahwefo that say kwan e fa so e share ni say na papa eyadwuma yisiji wow aveno ena mene Mrs. Tanso na handle mo catering service no okay nti omo ba breaker omo bedidi nti me na me mom ticket me na me mom ticket na me na me hwe mom didi oh good nti oho na me hu no nti oba bedidi a na okọ se na ohwe me kakra oba bedidi a na okọ nti bia me table na me ti so no
obegyina ho na o ne me bon komo kakra otimi so ohwe me pa obi obedidi no na okọ na ya dream wo ni ti kakra no oje me number nti o ma okọ site a no afra me say oh me man tem ti jamaduane na me susu magana aduane ni na nada di box plans no ni na no ohwe me ngesen ti de bia no magana aduane nti kakra onu so me say onim se na ya ka so me pa oba onim la ye nti na ne papa onim la da bi na no ofere kakra me ni so eheba afefo se mo ofere kakra nti ni bra bi wadwuma mu ho na o ka kire ne se koku mo chacho mami me ni gine ho nti ni nua no na bebo mamane nti asem no ifiti asia no nti papa do no anu nti amondo papa do nti amondo ma meka well who said no beka no nti na ni brother no na bebo mamane se ni bra panyi na ni gime ho into beka na so ye beka na me say okay ne say me po me ne o say ya kasa kakra but eni sa ho no nti ya sa na ja ene nkomo kakra nti na aduane ne de won kakra de bia na se me ja no de bia o se me ja na aduane oba se aduane ne sakrampo a onu kwa baba na aduane wo ho na we ja di bi me ja ne special na me ba na sa no mama na wo so de na ekoso otiri wacha o afa mi esi na mkacho se na me so me hwe no se ade a opere hu anhu nti so oba konya na wo steady no se na otie na wo steady no se onya ne ho ana se ne anya yi but wo steady na wo hwe de we otie na opa na wo wa china se wakomom se wo anto chini hye wakomom wa china se wakomom prekope afefo me pamo twa warefo a mo hwe ye bomodin na che oyira na wo twa wakomom bomodin we dey easy o challenge story ne ye de na erade so hira union no so eno na ma story no ye de enti wo chi na hye na koma mu saa no na ye de nti na ye se ne ze odo no onu de ne de aba me so me ne de aba nti aka bom na ze nkomo na na egozi kakra eneja onu so o Kristo ni pa endi no ya nche mo ye den ye nu ba bia by 6 months na say wa started to turn yama no ye say ya started to turn yama na egu ho sa say we dey me nche kura wa nche ne ho we nya afi kura also Kristo no do Kristo ni odo nyame na misuro woni me pa cho ta ma usma koku mo chacho ajefo ye program we wa osuma no man ko kan no wan kasa de wan ka hwe bio ana ka na bia me da ase entro nya de pa ole ase na mi suba no aware se de ni me ni so because na ase me bo me brave sa so senior kan no owo canteen ho no so estimator de me bo me brave amoha na me brave mo chacho ma bo ne di anchiro pe no ka so pe hippie no ai na ko kudu so so ntina men kai mo cha no so kabaka girl no ye chacho of rose kabaka ne guy ne odo ne guy kabaka papa ni o be bre mo me sanro o beti be ya case and so kabaka ai ababa na o canteen ho no me person ware no that was the statement I'm saying person ware ne saying ntina I'm so okay ntimi so dia me call ho me hwe na I'm say okay enye na edien na wani wom just na wani wom ntina hu no a timi fa ntam saa no oh so edien na hu wo mama ho a etimi atwe wo saa o hwe ade na hu enti technically no ako mocha kan asase ne wie no wati se ne okan no okwa metimi ne me boss pie ye beba no na aduane asa na manya bie di na ono anya me boss anya bie ni kokofu ball no wati ase
See, Awaresem time no so you know so Richard and I understand. See the bad oh wow. Yeah, so it was like I'm say mama come one day tea and chibi David. And I'm the worry. Wow. Yeah, me shade you. When you share papa no. Papa so come brofo. That's so say mama come brofo. We share papa no. Na oye sofo dada na Ushia no mama worry ansa sofudie no awrade de ebeka ho. Patro mi share no nya sofo. No nya sofo. No ejuma isi estimator. Eche kra ansa na ye fa na so. Na me Mr. Nyamaa Boadi. Kabaka. Kabaka. No onye pastor. Enti tabo kana say nyame frɛ no. Uji tomo preko pe se obeye sofu maame na wabɔ na chidom ama nyame adwuma ne tumpo. Because no pe nyame adwuma ne deda. No oye elder, oye deacon, ekire ne kra na yehu no na ye be ye ne elder. Taze nyame adwuma ne woni mu deda. Nti na mehu wa kire se ye den da ache no. Obeye sofu die ne woni so boa wo ho. Oh wow. Okay. Ode ate. Kaba. Hello. Ebi oho. So no bibia. So no kase wa so no on kan kire me de o. So we ba ne chen e be sra ne yan so no or so ye fast. So no we say betimi aye kunu a obetimi na bɔ ne bra nti no we best study sa ne o ma di nyina. Na mam anka ye na anka ye kan say nyame ni mu anka ba ne. Ne de be den kakra. Na po bia nyamesuro ne de hu hia pa. Nyamesuro no wo mu a nyama bi wo ho a unye. Anokure. Nyamesuro ne de hu hia. Obi ba wa kwam na se wo pese o wara na so no ware wa. O se wo hwe akire. Na hwe ne suban na hwe su na woni mu no. Nyamesuro ne nim. Na so ye he na ebede obesa na kura ebede obesa ai ebede ebi so ye good but ebede onya pepepe sedie na misro nanka ewoni mu a ko beye no enti no mama me one papa ewo hoi edie na okan ye ema apart from na misro no aka nu ye pese ahwefo esua bibi wo ha ebia na wokunu ana wo yere no ana wo partner no obeka bibi ana obehu bibi wo ne ho pa na wagye atomo preko pe se we dia me life partner ni edie na papa kan ya wo gitomo preko pe se wo be ware na me hu se odonipa onye obia ye free be kampo ena ne nsem nso ye mere papa just eno dia ma wankasa ujitum za pa mi menka don't try anything unscrupulous oni obia ni eduma mu practice say oye free oni obia ni problem entina ni na so hwe ai because so power le quantity so ni patie enokure ni ade ne ndinum wo hwe ni nyina nza na so wagye atum wow ene papa ni na medani aba so ede na hu wo mama ho a eno so mocha be kan eno so hwe ye nti e ma utu sa na mo so be ware mama okay me da se bebrebe you see an American naturally no I can flow with anybody at all times so enti no mocha kan asem wie no she was good to go wow say who was good to go nya baba we ya otiwe wadi na mocha kan he no so mocha kan na mo no otiwe se me papa me fa chiremu okay then I say me hu yi enam na me so me hu baba wa a oni maduane no a ono ano kan o say okotan na ngom se hu ye fe o ani hu ye fe akade enti na aduane no ano a oni mu no ano eno na chiewu se ho no who say hono so hu hia pa papa wani da ho ai yefrim wo yefrim akom na beku bebu ada alefo ye papa so fani Nyamaa Boadi
ono ye penimu a woda eye Mamprobi district na no for the Apostolic Church Ghana one ye ma me ne ho kafo mama Nyamaa Boadi ni ye twetwe nkomo no na ye ni sey se na ebesua nyoma bebre aware wo nya ne fa ne se watena ka mu ne ebo pimpo Debi eno na mpesa hwefo yesua no se enye ne fe no na embom no ne fe ne se mwatimi atena na manyini ama butiri hwia ye fitaa na odo no da ho eno ne aware no na ye ka ne se ya eya na ye ka se aware wo hoi efa eye odo kwa ne ma ware ya wade ana so se mama enioma ni bi keka ho ne ma wade ya wade no enye odo kwa ne ma piwom anokre ne ma piwa ware ni mu a se wo di odo no kwa na kwa ye dia obesan wachi obesan ya commitment se na te se wa ho fama e wa ware ni so ka ho aware no e ya na meka che maba ne se aware nye tofe ya tafre ho da bi onya uni uya akola so ntimi ware iso bi a wadwuma bi because aware nye easy sa so because aware 30 years 20 years ejuma wo mama waka 20 years 30 years 10 years 50 mo worry how many years nra that is 12 February in 26 years 26 years of very beautiful, good, faithful marriage. Na yango Pamela. 26 years. Na yango Pamela. Nanka. Hey. Oh. Pami. Na yango intime. And 26 odd years. Tienche bi but emuwa. Oh, there be a check, mama. 26 years. Okoye ni picture bi me ware no. And no me pictures be to me WhatsApp na obi ehu ana odwane adai se na me ni oni na sunchem ha se no de obi ehu ana odwane already se enya kura se camera na ze nyame message ni picture bi ama hwe sa wanu mi o no amu anya kase oh why did you wo ware me mama 26 years when the picture 26 years ago na hu na o be ma miska so when again no me nyame na ehira mo wate mo ya de ye bom pa ye se na mebu na ba na ni beje na mebu na ba no o betie bi na wa bomodin ye wa wade mu adwuma na wa wade ni mu no wa bomodin agina pinti asre Yesu emowa na wode ahye na ama adwuma na so aba na ye fefefe 26 years mama mo wo masan 3 e ba san na me masan mami onu be mama ko oh wow that's such a lovely story me ni je papa the nickname no mama said kabaka okay what's that yes pastors no do na mo sheda nye sawa no ti make an twa mechoska minim so be kan romantic kan omo nya afofam chese omo nye enchire wo donyo ma chese omo hu na mu noko wo ene romantic ene sa die no papa ne kan say me say kan twa na mechoska o de mama nti me kan brofo na yes asofo no bebre omo ntai nye romantic chese omo ye chei titiriti bawi usoni mukura no apetem me pacho papa ne romantic level no to say woman no e ma sanka me man say man say nkura so fo ne de ende no kura pa ni say bible ni sua no musua ni nti o ene mama no kura sawo so mbaba kura na mabre obekwa asore kura baba no mabre enti ne romantic ne kakra bi na osin
Oh, so benya time pa be di one so there be now pa we kra call member afro we say that time romantic no so one do mu phone dey na beto ni so ni se bia do mu phone say papa mama e kan sam no kura wo ha pa and na che sa so for no do na anya romantic do ni this a wow cycle wa adwen na wo ze na de me do me phone me ne me yere no ma be romantic ya ma me ku ni ade yo asori nka enu de mama enu de mama wo betimi ana se bia ko se ba bia ye do me phone na pa se bia ene papa phone da hoyi e de ko benya be 100 we frɛ enu de mo danya romantic no nti wo be kwa asori abepon abeba abedidi abeto ho no wada romantic ndi ketuwa bi na chese ya sofo ni bi omusu na mama Awaresem na romance yi ka ho na papa de yi ayi bi e ma wa ba cycle ho wan kasa no so wonu madwuma oye nti se wan moa na wo be den wan moa na se bi oba na wa bra afa na akọ na se won ka no osan ye ogbogbo nti wa be cycle wa adwen na je won so na kosa da be romantic na ba no mako na da e ma no so no bi adan baby nti ye de ne de asofo ne de nye de se mama me five why afefo mo se ne ma ka no kure no wa ka no kure no o me bram so nti mama me ndo pa o ka no kure simple yet no she says it as it is and to say sofo ni bi nya romantic yeah papa sofo pani e ka ho se wanyame Pamela so nya no afefo aware bia efe bia no adesua de bebre wo mu a esese yetimi sua de mama eken mani age mama ho pa se on buto kata nyoma so oka ne se ne yetie enti aka ne se no ye sofo a wasiso awo ba ebi omo manyinya sofo mpanifo de omo na beye wo ho ade abedane wo busu ban but mo amo ba kakra no asofo ketwa no mo den na musia sa mo beye romantic na eyire no mo no so asofo ma mefo na mo so mo ba no mo masa ne mama esa ke na dwen ehu se asofo no on adwuma no dos no mo bre enti romance no de so betene no won so why wadwen sa enti ene eso tio eso antio apita put me bia wuti so on de me kire no mama why ya de chia me wate meto okay black and white toffee na mi okay me de obi obi bi fe obi di bi ba me bro alewade no alewade no me bro why ya de hello sofo aba yes oh yeah there Adom ne homo bia ya okay o se odi kaka se na ube intimidate me ni how bia ya okay wo bia da di yo ye de me de kosan ba ko we etwam ho na ye twa ye ho aba okay ye ba agro bi wo ho a awarefo this month ye di tino ye de pick and act no ebeba de wo be fa no sa ade no na wo be ye na wa chere ma we di kan ready into the obe fa no wa ye eno ho ade into me the kosan we pe etwam na afi no ye wi a na be disagro no ye disagro no wi a na ya san abeto aso na afi no ya bɔ ne po ti me pa che wo ade pa na wo do wo pe wo papa ho de me pe wo papa ho ne ze oya yemuye na se wo pe bibi wo no ho a ebi wa atwanze no onfa ma wo ebi ko yewe ne afisi no papa wa mama ade so be hu anse bi esika no da two phone so be hu anse te se atwanze na be na hi but
Uti mu say ha ne say obusa na de no wan fa ma. Oh, ayemu yi. Nti obetime twa da pan so eti obo wan say, "Pani na da na betoso." Hey, and then the woman me papa pa o. Ontimi. Odo so atwa wa wie se la. Ayemu no ontimi so ma wa de no. Odwen ho na de kura mama ewre ka sen. Internet so de ba. Na so de ba. Hey. Ewiase wo are for ye kitwa bi o. Ewiase so. Ewiase so pa. Yeah, last one, where the last one, but the last one, I uncle. What are your favorite memories? Efa papa home, and now papa so efa mama home, papa mremu. Papa. Your favorite memories, such as the okaya, a yema weni, just a weni jebro so. I don't know to me through trimu datam be with trimu. Okaya no weni. Favorite memories about mama. Favorite memories. What they coach you, my kind of say. And some year need ya one. And still a wood to say why I prepare some on wedding and no miss another. Oh, say, so I prepare some on wedding now. A prepare, and I don't come memories no. Send me be sir. And they say, Johnny, it's no cow opening who ye and one maybe son favorite memories. Intino, Papa. Some say, what's your Papa? What's your oh, why? I can say, oh, Papa, what's your favorite memories? Memories, okay. On one, say, Odin birthday, Nyamaa Boadi na orefia. Ono a be na wakwachile. Into oba na baby okoye no. Or the hardy abano say okay. And then the birthday. Say me fan of Sanyama. Na say na we fi. And now be kai, ade be china ne refi. Ebi be ka say we do birthday china and na me kai ade be china mo. China be ade be china ne refi. Na we fi. Timi so me boa me ho a. Na ma kopa be asem to take a fried rice a na ape coke be asin twen. So timi bi ya. Asem me no ye. Coke na na be pia aduane na so. Tu ya no I fine. Na eja. Makotra maybe. Oh, I bought birthday was Erase na your birthday, Miss Makoji Many. Makoji we and also tiase. Yes, and to be any baby. And then my 4 year. What would you and you and say? I made him birthday. And cast someone but ye. I made him birthday. There's a cranage. And no cray. It is a one kaya and no cray. And there's a mamma cranage said that me cotton ha is day. So one kaya show, but now kaya. And if I am Tokobian. Oh, where they are this year, dear Cassipa. Young can say, be I software, software software mean too, says so. My young bet me emulate. You bet me have Fabi. And my accumulation, what the every time they are the same year, and to quite name and tell me once in a deba. And so when you appear call, some anyway, they cancel me by being so click me. Papa only him send your mamma to Subaite. And it's a way, oh, yeah, ma oye kunua ma wo kunua na wo jire no onje wundi esanse pa mama e wo so man bone bi na ozima ko jimani aba anka be ma ensem bebre bi akoso wo papa tirimu esanse o hwe ma me na onim de otimi ye but esanse wonim no na ye ekwan papa so ntino akoji na ni aba eye normal esa kra na ni kure ne de timi wan kasa ne wish one wish you happy birthday ne ewu poto enti pa mo chew e ma no eni beri mani nyinara mesrem mo magidie enti na ware no eni obekoji na ni akosoro obekoji aba fomo efa problem ba ye tue ho kitwe bi ni aba ye ba ye be ye pick and act section ye ba sisi Adofo ye mamu nyina kwa ba bio enemani age na masre sa me se wa wo hwe ye so ani age se wo hwe ye papas of penny Nyamaa Boadi the Apostolic Church Mamprobi district penimua odano cheso ye district pastor eno no ena ne ho kafo mama Nyamaa Boadi mama brofo di the same oh mama May mama May so ewo ha na baby aye dro no pick and act intine ye wo konko
mienu esi me nchen ha sei ba ko ni mama de ni na dada de no so dada so de akire enti sei no obi abeyi ne de no ba ko na ba ko uyi de wia na o activia na de enti one be ko first one of first obeyi ne de first dada ni Hey. Na, bwana dai. Mama me papa. Me pe. Sing a love song for your wife. When you know na wo so. Na making. Na me odo nyom de. And na sasa wo to na wan to ayem po. Okay. Odo e meni agina wo. Hey. Odo e meni agina wo. Madam di say many agina wo. Wait, that be pen. Na je him bi. Me that be to foforo. Hey, mama bia, ano. Gospel gwa na o msibo. Mama, you my papa to e wo pay. Empe. Okay. O se on pay no. O don't need them go fe boy. But more day. Okay, when mam tin ba ko boy. Hey, me do senya wuti yara. Me da wo sara. O de sesa. Ode me da wo sara. Le to aso. Enye too tradition sa. Na baby ka de romantic. Baby akra bi na ya na wo mitimo. Onyo na. Aha, you too ye na ho ye. But money nye romantic. Okay. So romantic. Baby I no don sakra na mama basa ho anda bibia. Na so no me say na tia. O mama fake ni e mo so men sa. Baby na fake. Na me tu nyum ban e de me sa fa ho. Na Adi mama wakanda da say romantic mama fake o be pa ne o to de to me do senya wuti ya e fa hwe mi o se me hwa na wo twa haze edi hanse sa o de da we sa to aso kakra no it has some o the instrumental bi share to tin titi okay when come mo ko pe ayi bia gospel bi akama to awi o dey be odon se what why ya mama o se odon se nia wo tiara se nyom de bia nyumre bi na me na mo po ano mama papa kaba ni I don't for papa wo we and do mo titi ni o mo mampa bonta me chi wase na papa obesrisa he's always full of humor in the sense of humor there obu akra to odo nyom by this e be da na se papa da se pa what why ade amen why ade to odo nyom say na watimi ato odo nyom ati say thank you e wo national television so oh why ade mo dem mama o de peke won so de ne enko era so da no afa ba ko esi ko to ba bo be 80 You're so pretty to say me preach like daddy Anna. No, you act like your husband preaching. Act like me preaching. And you're sorry. Sorry. Act like me preaching. Yes. But say me ti fama. Oh preacher. Say no ye. Say na ya papa ye the body language. Yeah. And then dey keka ho. Obeti. Fa papa phone ye microphone. Okay, entino. Na me pia say na ebe ya, ebe comment no. Say ye be preacher ye yi kire. Okay. Entino na nyame adom. Ye soft penny wa yentem district pastor. Ankoloke bia say hanumo. Mantoli's assembly. Entina asafo. Yemfa nsembo ni dede ye hye nyame no nyam. Wa bra eto nsa frɛ asafo Richard Kwesi Nyamaa Boadi. So Miss Debbie, sorry, Mama. Why introduce yourself for Nevi? Aye. Obaya no say praise God. Praise God. Wo na original ho. Hallelujah.
O say the radiate say na nso de ache yen. Nya say o see you. Do as you do. So no okay. Yo ye na wo be kan. The radiate say na nso de ache yen. O ye papa. The radiate say na nso de ache yen. And then you go so yeah 21 days akwantu ni so. Enti no. Na mi jamu nyina say 21 days obi an ho ahyem a kwanchen so minim so obi a ye abrase ma kwanchen hwan na all start ya na se hwan na wanye ma wonsa so oye na mi nhyira na mo wonsa da ho mo anya won mu ye bio na mi jamu nyina ye gusu nti mo ntimi anya na mo nkoso a na mo fa mo nhyem hallelujah amen abrase mo eche mo mbra manim de bia me kasa mo nhyehyɛ mo yie mo mbra manim wo nimsa me mpɛ sɛ ye we betena we mo nhyehyɛ mo yie na ye nto aso nya sɛ me nto aso hallelujah amen okay and ye can be about the Holy Spirit nyame won konkono mama why ade chia me wate na me da se na wo ba no man apo bebre na oye umisa se sa na ya me na ani o se sa na ya oye no ani sa me bi sakura we di odun aka o se sa na ya oba sa wow ene na cheers ye wa me hu papa yi kaba na e di akeka ho nyinara ni preaching nyina mama nyame nhira Arafo me wo kosan ba ku bi mienu bi pe e wo ha amo ani esimo sanyi bi ewo ye ko second round okay you first ani wan kire mi musa apa mi dada fabra mama he why dada mama je mama Christopher ofia heso afeno ase mense ge yipe ase se mama pe bio sanse ne pe propose to your wife again today. Okay Martin yeah I don't want to say what to say the rabra okay Neso be de Nyamaa Boadi papa kasa de yenti okay Pato Martin yeah na o want to say nyame adom ho ye ya fra me Nyamaa Boadi na o so je fe me rabna oh okay say abusuan obi a da din de nyame adom obi a ho ye okay na anya bia sesia na onam no o ye single na o ye double single waware afi no kan me ware ye oh okay na se kase enya adamfo ne na ntika kra obeka dai adamfo de to obeka dai yeah enya adamfo ene mpacho ye hye nyonkofa na se fitine okay raden kan papa na wo yesa o se mense ne pe o na be ma me formula let what you jaisa papa nti mense sa formula mama ji mama semedi mense sa formula no you romantic kakre masa yenyi ha na ge yiso obi na se ne pe ma me na mo se mense ne pa me ene mo go frem mo chato se se de ma ware ache de bo se ye ni biem se ne aye ne da no papa na wo tisa ti se me nyen sei ene mo go frem mo chato no me se ne pe ma me eno ano no odi eye ahwefo me mpe bi ade eye ekwan no fa so de say mama pe na me say mama pe be ma wa share ba your friend Nyamaa Boadi wa ware the man can sell me say me chia no ode so me kan ma chimpo me kan twi ana ode so na me say me de Nyamaa Boadi man tiem o tiem me first me kan bokọ no mo say undertone enti nam ka say me nka kese na mic na mpeke mama enti nya me nka why say ma wasi we wi wasi pe na to and then ma say ne pe o say and then ma say ne pe and then wasi say nya namfu wasi mpe o say okay and me pe straight sir ai okay ne me kodwen ho kodwen ho o say kodwen tenu ano no mama mama be 5 what mama be 5 oh enya nya we dey
Ma o de no. Wo fa de am hwe. Ma ne hwe. Or say act like how your husband acts when he's angry. Hey. And obetimi. Arefo. We no mama de oyiye no. Pick and act no. You say onye to send your papa bufu a oye. Enchire yen ahwefo ni nyina mama ene to yen kwai papa bufu a send na yo oye. Nani bufu a bia wo dem a o pie ya no era no enfa. No start bubom. Is adan. No aka de o di fi abontimpo na obebo odin. Enti se na obe ni ton ni tie no timi se bibi nkoye sarim so ma edi te hot sadin. Tipi odi ji me an ma edi. Na hwe say ya. Eno ano no. Nka hwe nkyere no. Okasa no bra me yina no. Obisa me asa me yina no but before no de ba no. On so before so aso there bi. Se me correct so de tie nso na se me nkasa kora. Okasa wia no mso ma edi. No asa ne kasa no ko. No bo se no wa edi se me mfi ne pe na. No de ko. Wadan ne ho. Because me fan shia ne sa. And no kure. O man the chance ne ma ne da bufo ne o da bi ne. Enti at once na na adwojo. Se me di si wo de banam so me de bana e se. Soja. Na de baba na nyunyunyu ho a se na ayedi. Hey. Ento di frigate ya. Di fa ba na otise obo era brand way. Era. Say ni se won fa we anto wa won say yakwa so ya late. Say me tuka ja wo. Ka tu na ba. Ane. O ti tuka ja me. Na ma fa me mpabo ebu adu kukura me mana se ma fa du kunu ne me mpabo ane me. Ti me fa hwe tuka. O tena mu afere na posisi. Nzani din. Oh. Kaba. Me da se pa wate. Amen. Se wetimi akala aso a wo ana yawie. Yawie. Yeyi la aso bi ayi wan ne yakọ. De wi ni ati o. Daddy me here. Mommy say the obey you ati yi. Okay. Mama warning. Yo, I say act like your wife trying to woo you for money. Mama opeska wo ho akoye bibia kwan ben no de wo say na ye obrebre na ni achi ne. Yes say mama so. Unfortunately. Onu sa level ni bida. O mesre. No. Obeka eno an say me pe A B C D. Say no dey kan na maka ndamode bibia no me twa so. But the next moment it goes. Into me another miniska. Yeah. It's I don't know na no one can straight at show. Yeah, won't mean nada. Wow. A being crazy that. A being see that. Okay, the ever last one your bonus mama you would no. Never last one no. You ba ko. Fama mama no here. Now the one here now watch it. Ko yi bi afim. Hey, Papa, won't you? Papa, won't you? When is some mama? My imagine some back what ya. Now, me near Brent. Or say, dear Mama, ye and or say, Mama, on to Daddy and you may yen the favorite song. Mama, Momo, the anon to Kakra. And find today, the way Papa chef, Mama, no. Or person intimidating about that. Make me, Mama, and you know. Say gospel. Now, gospel. The favorite your pepper. Say gospel. Say hello. Make us say nyanwa. Can you? Hey, and some kurenia. Open so when you know, Papa. Me just say me bump me tum. Hey, Mama. Mama too. Ze obi TV ho kra obetimi aka nyuma mepe me yonyo ba ko pa pepa na pese me kai ai damre kunyum ana mu de Into we are went to a metre na mbibio
Oh, ka odi kan kakra. Kan kakra bi na to ma. Kan kakra bi no nto. Wasem ye no kwa. Aha, sanum na. To. Wasem ye no kware mame ame. Wasem ye no kware mame ame. Enya ba mo sorry e. Erade wasem ye no kware mame ame. Hey, papa my shoulder. Papa my shoulder, on my shoulder. Erade wasem ye no kware mame. Wasem ye no kware mame. And your papa. So, yeah, so no say boys in the sisu side and the skills no any in out of home. Papa myself. Hey, sir. Mama. O say ya o yesi. Once a Pentecost for me papa no. Ade o mo penny for mo agya mo. Encho na mo say no ani o. Ya papa. Debi on the onye say on the nine ni baby ako. Sir. Man tie de no. No dim. No yini nine na dim sa. And they say de papa what's the me ba sra wa so me. Asane de. Na sorry for nyaka. Oh, I agree. You are not for and ye nyaje papa I for one me say me guest so nyaje and na mo a mo hwe ye den so no me say mo nyaje papa onyankopon onhyira mo na ye hwe na ye sere no de hia me pa e ya desuade a ye befa e de afimu na dwumadi enso so no aboafo time achi ye choba in the box. Chop bar in the box womo and a womo a time achi. You can't chop bar in the box and ye be biao. A say a biao ye a shemuka crabby. Now pay Diana Cacraco so free jimo. The Diana's no more ye Diani be free continental to a local dishes nina. Womo ye be. Ain't no say ye jollofu, say ye salad you, the opibia, and I will buy a bibi so say ye to. Bibia wo pebia de ka che choba in the box of four. Na won mo nyama hihye fridge mu ma. Na di ne kakra no na mfo be ye num ansia dubi. Et na fie holiday bi agimani a wo de fra wo mu. Na won nya aduane banku ne tilapia de mo favorite, me favorite no no. Omo nsabo ankasa. Na mo nya aduane ne bi emfa mrew. Se ne be ya o mre nko apenda. Ento de fra choba in the box of four. E was 0261 066 437 0261 066 437 na choba in the box for one munye wunua ni nyina emfa mawo na didi yi a e di apomuden enso ebebreu ye sorry dwumadie no so ye bre no aye bre na mama ye sorry so ye ni asem na papa last word to mama na mama so last word ni fan sorry so to her. In line with. Ediana wo ka che o de twa yansa ye wi a okay according to my mercury my last word keep being a good girl, right? And then God will take you far. I love you. But almost a month say Emma Mike in the Emma. Okay. Enti my last word ni koso na ye mama papa na nyame beboa o me do bebrebe nyema obe mama papa say mama ni ayere pa na say mama yere pa to don bebre okay say me the bebre kan me consider wo me try mama dia na so kan kire eye papa etwato nsuka kama kan so nso nkoso anya ekunupa ofie se na ohwe abusua ne even obi onye abusua ni kurampa otimi hwe obi a maybe so nkoso a no anya ekunupa na nyame be hira no amen na onya kese yangopo ma na nya kese na dede na poma punsu bi onya ma no anya kese so obolo enya kese so oboro okay o ma no on peja no fi adom kwa adom Matias ye o adwuma o ye na ka mi baby say daddy opeduane pa aduane de opeduane de aduane aso so na na ma mode ye but so obedi so for ne de fit na pompo what woni de ye sa on peduane aya konchi no kwanti ana so oya konchi na aduane na say ne yemasi
Hey dada me pa nti o ma no edi kakra nti ya me enya ne kase no drink ne kakra ma me nso me do papa nya me nhyira no mpagya wo ya do mo kwa ma ka hwe no ma ka hwe me se nya me nhyira no odo de skanka ho obedo me freezer odo na mpe kra ma me o de ya kwam bi ama last one ye nyi eh Jesus eno ye last one de obehu mo bia no na ye bi mo Pamela Hagin den wa kotra den na wo hamper opeke hamper oh okay we ni hamper we ni hamper we ni hamper me da so me ba kwa na da bi ye yi no wan me ka say card dem aka be chusu ka radio na we kumi oh Adom for ye ma me ni papa oh the Nyamaa Boadi o mama Awaresem aye fefefe adesuade bebere abam enti se ne da bia me de meka no e adesuane ne hia me enye serie na ewo mu ne nko serie no so ye but adesuane no na ehia me papa pa to me na me ne mama na piki ento no wa wi ni nka be yejo kwa no ka du fie kura na sa ka papa ko sanya chicha ma ko papa ma woni bibia arafo enye wadika edika meni age bisa wo so ani age papa ne mama nso ani age enti ba bia wo bia no dasene ene yen entina Adom TV ho awia Saturday nye dasene Saturday ene entina Adom TV ho na esuande foforo efefi Awaresem dwumadi mu befa kwanye so ada papa Sofpeni Richard Nyamaa Boadi district pastor that the Apostolic Church Ghana ano ewo Mamprobi chese Mamprobi district in papa na oda no ena ne ho kafo mama Mavis Nyamaa Boadi so mama ho eni kan I love the way you are so plain o kan se ne etie on kata de so muamu ade so why ade obi anka oba TV so obe kata ne ma so abe ye prim and proper bi de be udi etie na na waka no onyankopon koso na ohira amen wate ai yankopon enkoso ehira wo ne wo fie nyina wate enti no ye point de be san ye nyina be san asore na ye de ye cheers no e de abom adofo ye kra mo yankopon ye adoma that said there you be saying have a lovely weekend me cameraman Brahima aka Saponis ane ono no odane wa man gentleman okoni nyina cameras nyina ho na Pamela Pamsi premtobre ono so be producer Pami ya bia wo bia me ne papa ne mami ye ma cheers bye na me pia wa nka so be bye